siye ekhaya amadoda ngomhla ka-24 23 thina-ke igoli yabo siyabuya singubhubha segoli siyabuya futhi siyabonga uNkulunkulu ukuthi sibuyele emakhaya singenangozi sinamazinga aphelele ukuthanda umnsizwa-ke umnsizwa kuyingxenye enkulu yokuhlonipha akubona lo umnsizwa bakudala bokuthi mhlawumbe uma uyinsizwa uziprove ukuthi uyalinda ngoba akukaze mina kungisebenzela kodwa manje kubone ngaba umqondo omuhle kumina lokho ukuthi makuthiwa ngehla kungamaholi besingayo kwenza efana leyo ngoba most yamakhehla azizalayo ayedume kakhulu ngengoma noma ngokushaya induku ezinsizwa egqamile mhlambe ungathi uyiqhathanisa impilo yobaba ngoba bezinsizwa ukuziqhathanisa nobaba benu ngoba beyimnqolo obaba benu banezinto ezinkulu mhlambe ngoba nihlala emabhethi nje banishiyela obaba benu beyimnqolo yabo so lumuntu uzala izinsizwa ngoba obaba bethu babeshaya obaba benu siyahlala emakhaya niphathe kahle bafowethu siyazi ukuthi leli bandla elihlala ezitolo elihlezi nonini elihlala emakhaya seniyaphathisa ukuthi dlisani ibandla leliselishe lihlale emadrobheni siniqaphe ngolokhozi yabo ngisho ngokuthi ngiyashona namhlanje ngeke kubekwa amathuluzi kamufa enhla kwebhokisi kube kwisagila kuyobe kwi9 so siniqaphile bafana bakithi ziphatheni kahle lento angihleki xosa unixopha ngemayini bafana angihleki uyabona vale video lokuzana